Tiring piti blogger ki promotion puji radio station laka gib jong tera jule tashi dele ngui mini blog la tiring thore ngasho mobile la tuji basket ground je sal puden tene basket sena kibo mina yora tene ngwa jila tiring ground chukun je top jong tera tene side la football ground mina demo jitu tiring khomba gib ji Aspen ki bazar pura kora gebe tene bazar ge nyuse tongba chos do tene khon ge sena season ge sinji adi indulo tene pura pache je kora gebe bazar ga tene nangzaru kumbo mina do rakina min tene pache ji shanu sna kepi jila dunsa tene minang padai likai ngan jose akbar segun jila kobi simbo stumwe tene side longwa yongwa seven dukan jidu tene adil puten sana chala ge tu ine shena min do kumbu minang do tora tene yi waji chulajik dai me de je temde se adu thoba jidu tene yedo jela guji de tiring namji ge tu ki bodu batora tene ngwa ja yedo je lepji colorado pude tiring ngwa ge redo bi interview yoga tene iru keda chisho chusa duksa yoga lo tharing bo ne tora ngotong inyo jela tene iru trigger je jin dogo tene chigel geru timing minang amo yona mindu tene guji de go tora tene yedo ge pache dens do tiring do bo jongwa ji I've got 6 monks. This is Rinpoche Geshe Funso, yeah. tene ngwaji interview ge yabu minang chunjo tene tore minang landra tene jindagi topje simbo jitangjo tene jule namutu ge tene sudu beseroji